clear tu te chibayule tun tum kan video a chuan tun laia kan boi pui mai Aadhaar card update chungchang le akai hnoi then khat te kan soidon ani Aadhaar card update kher atulem tu ten nge update anga update ngai ta se khoi tang update tur nge ma ani na ti them poisa choi angai am ngai lo ti thlengin kan soi chodon ani Aadhaar hi India khole tuita tan apoi mo ma India rama cheng kan ni ti document proof of identity tan hian kongsang sanga Aadhaar hi aman theideu vek to ani Central le State Sarkar program le scheme sang sang khat chuanga heng MGNREGS NR kan ti te scholarship ration bu fai LPG gas subsidy le harsatna sang dong tu thannan po Aadhaar hi man ani to ni Aadhaar enrollment and update regulation sang ni le som paruk chuan Aadhaar number nei tu ten enrollment an ti atanga kumsom atlin huna an data te update thin turin ati a hemi be chan hian Aadhaar lama thuni tu sang UDAI Unique Identification Authority of India chuan India khwale tui kumsom malama Aadhaar card lo nei to te zong chu an Aadhaar card te ti nun thar le nan an ni na ti chian na proof of identity le omna hun ti chian na proof of address te update le vek turin tun haya khan ria tirna achua chu tuna Aadhaar update kan boi pui me ka chu ani tani Hello friends Winzo hilo mel ria toem Captain Cool me pon tun lai chu game sa khelani Winzo app sa hian game chu rang chuang lai oma Winzo team mania kan lu tanga kan game do piang kan khel thei don ani hetiang hianin ludo game kan khel du ni chuanin ludo kan select anga midang point ron join venga ti chuanin game kan khel ho don ani A few moments later Yes nena ka change poisa hi ka account mai wallet ta lo in transfer anga ti chuan awesome takin ka withdraw to mai don ani chutiang zel chuan game dang za chuang lai kan khel theya kerom cricket le pool te po kan khel thei vekani a harsa lo tiru Winzo app hi lo download la poisa lo hlo chuak veng che app link chu video description a hian ka da e heta kan share tu chu Aadhaar card hi isiamna enrollment in a tang khan chutla kumsom atling toem kumsang ni le som pathum malama Aadhaar card siam to update lo te tan tuna hian update turani a amai ro chu sahni som pathum malama po lo siam la mingte kum le address te anulam sahni som pasari vela lo update correction te lo ti ta la I update hun ber chu sahni le som pasari ani dona wangin kum som ral nu sahni som ni pasari abak Aadhaar update angai lo ti na ani chu Aadhaar update hun ber kum ishelo ani chuan online in UDAI official website a ilu tanga Aadhaar official website link chu mi video description a hian kada a I Aadhaar number le phone OTP mangin ilogin anga update history ai click in update kum i thei don ani kum sahni le som pathum nulama update ti to Aadhaar card siam te tan chuan tuntuma hian update ve kher angai lo ti na ani chu amai ro chu engmo dik lo correction ti ngai te phone number address ming le pa ming dik lo ang chi correction ti ngai update ngai kan nei ni chuanin ti nge a thani document nen in mil thlap ani ero chuan Aadhaar update san pa angai lawani Aadhaar update du emo update ngai ni chuan engtin nge kan tiang update dan tur kong ni oma nang mai ti thiamani chuan phone computer atangin poisa choi ngai mi alavin athlonin manin luma tangin Aadhaar official website atang khan update theya online atang update dan hi video top lama atop thleng ni lo enanga atopa hian en thein omani mania kan update thiam lo ni chuan Aadhaar siamna enrollment center emo vengtina CSC common service center te hne na emo private agency kaltlangin cheng somnga cheng zavel sengin ati tir thei bokani online na Aadhaar website atanga update ti te tan chuan tun thla September ni som pali thleng hian poisa choi ngai lavin athlonin update thei ani a September ni som pali nulama chuan a free to don lawa cheng somni panga vel zel choi angai to don ani mania kan ti ni pon poisa choi angai don ti na ni chu wang chuan a free ati thei lai hian kan ti du ani chuan kan ti don ro ni chuan ti vat a tha ani ole masaberin tuna kan hmuang hianin Aadhaar official website ta kan lu tanga website link chu video description a hian kada a my Aadhaar tia kan lu tanga document update ti hi kan click don ani asir dinglama hianin login option oma login with Aadhaar and OTP ti oma login hi kan click don ani enter Aadhaar ti oma
kan Aadhaar number kan enter anga enter above captcha ti oma G V P Z I ti hi capital letter le small letter in pol hi dikthlapin kan chulu don ani anwaya hian send OTP ti oma OTP hi kanin register na mobile number a kan dong don ani mobile number kan check anga OTP kan don kha kan ziak lutanga login kan click le don ani login kan click nuwa chuan service ti lo oma document update na te Aadhaar download na te order Aadhaar tiang chi te address update ti adang dang kha oma Aadhaar update history kha en ma saber taila heta hi chuan kum sahni le som pasaria khan kalau update to sahni som paruka khan enrollment kalau tia chuwang chuan sahni som ni pasaria chau update ka ngai ni keima bi ka chuan ama ero chu update ngai te tan ati dan video kha tutorial kan en thawanga my Aadhaar tia khan services nuaya khan document update ti oma asenin this service is free of cost till September 14 ti omani mi document update hi kan click anga kan click zo nuwa chuan tuna kan muang hian next hi kan metle mai don ani next kan click a kan muang hian name date of birth gender address ang chi te correction kan ti du ni chuan click here ti hian tuna ka kona zona hian ti turani a amai ro chu tun tumbi ka hian proof of identity le proof of address document bi kha update turani wang khanin next kan click mai don ani chuan kan details te lo oma box kan tikanga I verify ti lai hi kan next le mai don ani chuan document upload chungchanga hian guidelines oma true MBI lian lo turania tin a format a hian JPEG PNG PDF teng chi chau kha an pomani anwai a hian proof of identity document atan thlan tur document chi sang a oma kan enanga chuta chuan driving license te pen card kan teng chi te Indian passport tin ti sang a awmta ni khanga khanin voter ID te po oma khanga khanin kan du ber kha kan da mai don ani pen card kan thlanga chuan okay kan click anga pen card kha an document kan upload don ani view details and upload document hi kan click anga continue kan click le anga chuan pen card kan select anga kan upload don ani chuan wailama hian proof of address document atan khanin document sang select tur oma kan du ber kha kan select don ani passport te electric bill kan ti te voter ID kan tiang chi kha oma keima bi ka hianin STSC community certificate tribal certificate ka da du ta ti chuan ka select ka ST certificate ka va select ka click ka upload don ani upload zone huwa chuan I hereby consent ti kan click anga next kan click anga please click OK to confirm OK kan click le don ani OK kan click zo chuan this service is free of cost ti te alo oma anwai hian submit ti oma submit kan click anga chuan success don ta ni transaction status te lo oma amount a 0 oma download acknowledgement hi kan click anga kan computer a emo phone a emo kan save thadon ani kan save thanga ti chuan kan han click chinanga tuna kan muang hianin kan Aadhaar number te a top lama hian request type a hian document update ti kha oma ti chuan document kan update du kha anron update zo huna chuan kan download thei don ani kan download du ni chuan ti hian my Aadhaar a bok khan kan login anga download Aadhaar ti option a hian kan lutanga ti chuan kan update to document kha Aadhaar update kha kan download to mai don ani